Po zakonu o pomoći domaćoj građevinskoj industriji bilo je rečeno da se raspiše javna nabavka o izgradnji gradskog stadiona i prijavilo se ne ko hoće da se prijavi, nego su zvali po tom zakonu 10 najmanje firmi. Prilikom otvaranja, znači dokumentacije, firma koja se žalila je firma Amiga iz Kraljeva i malo je firmi iz Beograda i svega. Naravno da mi, za razliku od nekih drugih, želimo da radove u Pazaru izvode domaće građevinske firme. Neki vole da su strane, odnosno iz drugih gradova, jer se s njima verovatno lakše dogovaraju, pa mi se manje će pričati. Pošto Pazar nije London, nego je Pazar, mi želimo da pomognemo domaćoj građevinskoj operativi i pošto bi se tu sve odmah lako saznalo ako nešto postoji, hvala Bogu što toga nema. Oni su na otvaranju, tamo gde su betonski radovi imali metar kvadratni umjesto metar kubni i bili su jeftiniji od Pazaraca. Kad metar kvadratni pretvorite u metar kubni, ogromna je razlika, oni su skuplji. Pošto su verovatno oni imali bolje neke veze i žalili su se što smo im izdali negativnu referencu. Negativna referenca je jaz i šetalište koje nikad tehnički nije primljeno, a već se raspalo, a nije primljeno tehnički. Mi smo njima više puta upućivali zahteve da završe te radove da bi se tehnički prijem izveo toga što su radili. Oni su se žalili, žalba njihova je stigla već kad je stadion uvelike završen. Po onom zakonu stoji da žalba nekog ne odlaže završetak poslova. Znači, kad smo mi dobili kako možete da poništite nešto što je već napravljeno. Tamo stoji poništite, dajte novu nabavku jer se Amiga žalila. Sad, odakle vi, postado ste veći dušebrižnici za firme iz Kraljeva, zalažete se za nacionalno, pazarsko, bošnjaštvo, a sad vas interesuje što se i mnogo se sekirate što firma iz Kraljeva nije dobila, koja naravno u prethodnom periodu radila po Pazaru stalno, a nijedna pazarska firma nikad ništa nije mogla da radi. Sad u posljednje vreme rade, hvala Bogu, pazarske firme, dobijaju reference i izvode radove po Pazaru, zapošljavaju domaću radnu snagu i svaki dinar koji oni naplate troši se u Pazaru, a mi od poreza na zarade, 80% od njihovog poreza na zarade punimo budžet. Dakle, apsolutno tu i tamo ste napisali da je nenamenski potrošeno 1,5 miliona ili ukradeno, što je sramno. Tu je apsolutno sve regularno i sve kako treba. Firma iz Novog Pazara je uradila mnogo više nego što je bilo prvim projektom predviđeno. Prvim projektom je bilo predviđeno samo da se uradi Šutenovac i zapadna tribina. Zato što su ljudi iz Pazara i što vole ovaj grad uštedeli su, pa su napravili i severnu tribinu za iste pare, pa je napravljeno 15 lokala za iste pare i 1200 kvadrata poslovnog prostora za iste pare. Zato što su iz Pazara i što vole da naprave nešto kako treba.